алейкум бинандагони гиромӣ, ин барнома иттилоъоти ахбор аст ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад. Дар студия бо шумо марҷона шарифова. ба муносибати зодрӯзи ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба унвони Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои кишварҳои хориҷӣ, роҳбарони созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ, инчунин ходимони намоёни давлативу ҷамъиятӣ номаҳои табрикотӣ ворид мегарданд. Дар паёми шодбошӣ Президенти Федератсияи Русия Владимир Владимирович Путин омадааст. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ба муносибати зодрӯзатон гармтарин табрикоти маро бипазиред. Шумо дар байни ҳамдиёрон ва дар хориҷи кишвари худ ба обрӯву нуфузи шоиста сазовор гардидаед. Зери роҳбарии шумо Тоҷикистон дар соҳаҳои иқтисодиву сиёсӣ ба дастовардҳои зиёд ноил шудааст. мо ба саъю талошҳои шумо ҷиҳати таҳким бахшидан ба муносиботи шарикии стратегии байни кишварҳоямон, инчунин саҳми шумо дар таъмини амнияту суботи Осиёи марказӣ баҳои баланд медиҳем. Мехостам омодагии ин ҷонибро барои идома додани муколамаи созанда ва ҳамкории зичи муштаракамон оид ба масъалаҳои умдаи рӯзномаи дуҷонибаву байналмилалӣ тасдиқ намоям. аз самими қалб ба шумо Эмомалӣ Раҳмони муҳтарам саломатии бардавом ва некуаҳволиву муваффақият таманно дорам. дар номаи шодбошӣ Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев чунин омадааст. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мояи хушнудии зиёди ман аст ки шуморо ҷаноби олӣ ба муносибати зодрӯзатон самимона табрик намуда ба шумо беҳтарин ва самимитарин таманниёти худро расонам. мо шуморо ҳамчун ходими намоёни давлатӣ ва сиёсии замонамон, фарзанди соҳибэҳтиром, ватандӯст ва пешвои асили мардуми бародари тоҷик мешиносем ва беандоза эҳтиром мекунем. шумо ба сифати Президенти Тоҷикистон бо меҳнати бисёрсолаи пурсамар ва таҷрибаи ғании идораи корҳои вобаста ба баландбардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ, рушди босуръати кишвар дар ҳамаи соҳаҳо ва таҳкими пайвастаи обрӯву нуфузи онро дар арсаи байналмилалӣ ба уҳда доред. дар ин робита мехостам саҳми бебаҳои шуморо дар солҳои охир ҷиҳати ба сатҳи комилан нави шарикии стратегӣ баровардани муносибатҳои байни мардумонамон ки робитаҳои бисёрасраи таърихӣ доранд ва давлатҳоямон ки ҳамсояҳои наздиктаринанд алоҳида зикр намоям. ман муколамаи шаффофамонро ки ба наздикӣ дар чорчӯби созмони ҳамкории Шанхай дар сарзамини зебоманзари Тоҷикистон доир гашта буд, бо эҳтироми хоса ба ёд меорам. барои меҳмоннавозии олӣ миннатдории амиқи худро иброз менамоям. бешак бо шарофати саъю талошҳои муштаракамон, ҳамкории гуногунҷанба ва дарозмуддат, дӯстии абадӣ ва муносибатҳои неку ҳамсоягӣ минбаъд ҳам мувофиқ ба иқтидорамон ҷиҳати нафъи умум рушд хоҳанд кард. Эмомалӣ Раҳмони муҳтарам, бародари азизи ман, шуморо бо ин санаи фараҳбахш аз самими қалб табрик намуда ба шумо умри дароз, саломатии қавӣ, нерӯи беинтиҳо ва саодати оилавӣ дар фаъолияти масъулиятноки давлатиатон фатҳи қуллаҳои нав ба тамоми мардуми Тоҷикистон сулҳу некуаҳволӣ ва рушди давомдор орзумандам. Президенти Ҷумҳурии Қозоқистон Қосим Жомарт Тоқаев дар табрикоти худ гуфтааст. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар иртибот ба зодрӯзатон лутфан табрикоти самимӣ ва таманниёти гарми моро қабул фармоед. хизмати содиқонаи шумо ба ватан, сиёсати дурбинона ва созанда дар маснади сарвари давлат барҳақ боиси эҳтироми содиқии мардум нисбат ба шумо, ҳамчун аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф шудани мақоми шумо ба ҳайси пешвои миллӣ гардид. итминон дорам ки татбиқи бо муваффақияти ташаббусҳо ва ислоҳоти муҳими шумо минбаъд низ кафолати рушди устувори Тоҷикистон, таъмини некуаҳволии аҳолӣ ва боз ҳам боло рафтани шаъну эътибори душанбе дар арсаи ҷаҳонӣ боқӣ хоҳад монд. дар Қозоқистон саҳми бузурги шахсии шуморо дар таҳкими пайвандҳои чандин асраи дӯстӣ ва ҳамкории гуногунҷанба миёни кишварҳои мо баланд арзёбӣ менамоянд. бовар дорам ки кори муштараки мо дар оянда низ ба нафъи татбиқи пурраи имконияти бузурги шарикии стратегии Қозоқистону Тоҷикистон, чӣ дар сатҳи ҷониба ва чӣ дар доираи ҳамдастии минтақавӣ ва байналмилалӣ хидмат хоҳад кард. дар ин рӯзи хотирмон ба шумо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фаъолияти пурмасъули давлатиатон комёбиҳои навин ба мардуми бародари Тоҷикистон некуаҳволӣ ва пешрафт орзу менамоям. Нурсултон Назарбоев, президенти якуми Ҷумҳурии Қозоқистон, елбаси зимни табрикоти худ овардааст. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон,
табрикоти самимии маро ба муносибати зодрӯзатон қабул фармоед. имрӯз хизматҳои шумо дар таҳким бахшидани пояҳои давлатии Тоҷикистон, баланд кардани сатҳи некуаҳволии мардум, афзудани шӯҳрати кишваратон дар арсаи байналмилалӣ бузурганд. дар фаъолияти масъулиятнок ва татбиқи бо муваффақияти ҳадафу барномаҳои дар назди худ гузоштаатон барои ояндаи дурахшони кишвар муваффақият орзу менамоям. таҳкими ҳамасолаи муколамаи босуботи сиёсӣ байни Нурсултон ва Душанбе дар сатҳи олӣ, робитаҳои зидди тиҷоративу иқтисодӣ ва ҳамкории фарҳангиву гуманитарӣ бешубҳа далили шарикии стратегӣ байни ду кишвар мебошанд. дар баробари ин мехоҳам саҳми бузурги шуморо дар рушду тавсеяи робитаҳои бародариву дӯстии байни мардумонамон махсусан зикр намоям. бо истифода аз ин фурсати муносиб, Эмомалӣ Раҳмони муҳтарам, шуморо бори дигар бо зудрӯзатон табрик намуда ба шумо саломатии бардавом, нерӯи беинтиҳо ва саодати оилавӣ ба мардуми бародари Тоҷикистон сулҳу некуаҳволӣ хоҳонам. Президенти Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳаммедов чунин номаи шодбошӣ ирсол намудааст. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ба муносибати зодрӯзатон табрикоти самимӣ ва таманниёти беҳтарини моро бипазиред. ба сатҳи кунунии ҳамкории ҳамаҷонибаи байни Туркманистону Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳои баланд дода, мехостам таваҷҷӯҳи шахсӣ ва саҳми бузурги шуморо дар рушди муносибатҳои дӯстонаамон махсусан зикр намоям. боварии қавӣ дорем ки гуфтушунидҳо ва тавофуқоти ҳосилшуда дар аснои сафари кории ба наздикӣ анҷомдодаи ман ба кишвари зебоманзари шумо ҷиҳати таҳкими шарикии гуногунҷанбаи байни кишварҳоямон мусоидат хоҳанд кард. бо истифода аз ин фурсати гуворо ба шумо Эмомалӣ Раҳмони муҳтарам саломатии комил, умри дарозу саодатмандӣ, ба мардуми дӯсти Тоҷикистон сулҳу некуаҳволӣ ва шукуфоӣ орзу менамоям. Президенти Ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко чунин бариқаи шодбошӣ ирсол намуд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, лутфан табрикоти самимӣ ва таманниёти беҳтарини маро ба муносибати зодрӯзатон бипазиред. таҷрибаи ғании ҳаётӣ, хизмати хастанопазир ба ҳадафҳои рушди Тоҷикистон, заминаи мустаҳками фаъолияти муваффақият ва гуногунҷанбаи давлати шуморо ки аз ҷониби мардум ба таври доимӣ дастгирӣ меёбад ташкил медиҳанд. дар Беларус талошҳои шуморо ки ба таҳкими шарикии стратегии ду кишвар нигаронида шудаанд баланд қадрдонӣ менамоянд. итминон дорам ки кори муштараки мо ба нафъи татбиқи пурраи имкониятҳои бузурги ҳамкории мо чӣ дар сатҳи дуҷониба ва чӣ дар доираи созмонҳои байналмилалӣ хизмат хоҳанд кард. дар ин рӯзи ҷашнӣ иҷозат фармоед то ба шумо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сеҳатмандии комил, нерӯи бепоён ва дастовардҳои навин ба нафъи мардуми дӯсти Тоҷикистон орзу намоям. дар табрикоту таҳнияти Президенти Ҷумҳурии Исломии Эрон Саид Иброҳими Раисӣ чунин омадааст. ҷаноби оқои Эмомалӣ Раҳмон, Президенти муҳтарами Ҷумҳурии Тоҷикистон, фаро расидани солрӯзи таваллуди ҷаноби олиро самимона табрик мегӯям. зимни ташаккур ва қадрдонӣ бобати пазироӣ ва мизбонии гарми ҷаноби олӣ, давлат ва мардуми кишваратон дар сафари ахирам ба Ҷумҳурии Тоҷикистон, омодагии Ҷумҳурии Исломии Эронро барои тавсия беш аз пеши ҳамкории ҳамаҷонибаи байни ду кишвар эълон медорам. ҳамчунин умедворам ки дар ояндаи наздик имкони дидор бо ҷаноби олӣ дар Теҳрон барномарезӣ ва танзим гардад. аз худованди мутаол саломатӣ ва муваффақияти он ҷаноб, хонаводаи муҳтарам ва беҳрӯзии мардуми дӯст ва ҳамзабони Ҷумҳурии Тоҷикистонро орзу дорам. Президенти Ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров чунин номаи шодбошӣ ирсол намудааст. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, табрикоти маро ба муносибати зодрӯзатон қабул фармоед. итминон дорам ки муносибатҳо миёни Қирғизистон ва Тоҷикистон ки бар усули ҳусни ҳамҷаворӣ, эҳтироми якдигар ва ҳамдигарфаҳмӣ асос ёфтанд, баробар ба манфиатҳои мардумони бародари мо минбаъд низ бо маро рушд хоҳанд ёфт. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ба шумо сеҳатмандии комил, некуаҳволӣ ва дар фаъолияти пурмасъули давлатиятон комёбиҳо орзу менамоям. дар барқияи шодбошии собиқ президенти Украина Леонид Кучма омадааст. муҳтарам ҷаноби президент, лутфан табрикоти самимии маро ба муносибати зодрӯзатон қабул фармоед. фаъолияти чандсолаи муваффақонаи шумо дар маснади Президенти Тоҷикистон намунаи хидмати далерона ва хиратмандона ба халқу кишвари худ аст. бемуболиға метавон гуфт ки собот на танҳо дар Осиёи марказӣ, балки дар тамоми қитъа маҳз аз шумо вобаста аст. ба шумо аз самими қалб тансиҳатӣ, илҳом, нерӯ, амалишавии ҳама нақшаҳоятон ва ба мардуми Тоҷикистон сулҳу шукуфоӣ таманно дорам.
در پیام شادباشی رئیس شورای فدراسیای مجلس فدرالی فدراسیای روسیه والنتینا ماتویینکا آمده است. محترم امامعلی رحمان، تبریکات گرم و صمیمانه‌ترین مرا به مناسبت روز تولدتان بپذیرید. تاریخ نوین جمهوری با نام شما رابطه ناگسستنی دارد. همچون سیاستمدار خردمند و دوراندیش، شما محبت و احترام هموطنان خود را به دست آوردید و در تاجیکستان و بیرون از آن از آبروی اعتبار سزاوار برخوردارید. شما همچون راهبری با تجربه و با استعداد اجرای وظیفه‌های سرشمار مسئولیتناک دولتی را شخصا نظاره می‌کنید. در فدراسیای روسیه سهم بزرگ شما را در رشد مناسبت‌ها میان کشورهایمان که بر اساس باوری متقابل و شریکی گوناگون جنبه بنیاد می‌گردند بلند قدر می‌کنند. امروز تاجیکستان از راه رشد صنعت، صاحبکاری، تشکل شرایط مساعد سرمایه‌گذاری در حال حرکت است. طرح‌های کلان حجم در ساحه‌های نقلیات، انرژتیکا، اکولوژی تطبیق می‌گردند و جای‌های نوی کاری تأسیس داده می‌شوند. نقش کشور شما که با تروریسم و اکستریمیسم در مقاومت قرار دارد در تامین صلح و ثبات در منطقه بزرگ است. شبهه ندارم که وکیلان پارلمان‌های روسیه و تاجیکستان برای گسترش منبع‌های رابطه‌های دوجانبه در سمت‌های گوناگون از تمام تلاش‌های خود استفاده خواهند کرد. ما شما را همچون دوستی با اعتماد روسیه و جانبدار روندهای همگرایی در فضای اوراسیا می‌دانیم. سال رئیسی جمهوری تاجیکستان در سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی و سازمان همکاری شانگهای با دستاوردهای عظیم و تصمیم‌های نوجوانه می‌گذرد. آبروی اعتبار بزرگ شما در عرصه بین‌المللی برای پیشبرد ابتکارات جهت پرثمر گرداندن مقاومت با تهدید و خطرهای امنیتی، استفاده وسیع امکانات‌های عبوری منطقه، رشد همکاری تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتری مساعدت می‌کند. من از واخوری و ملاقات‌های شخصی‌مان که در فضای اعتماد و سازنده گذشتند با دل گرم یادآوری می‌کنم. صمیمیت و مناسبت مسئولانه شما در راه حل وظیفه‌ها که در نزد روسیه و تاجیکستان موجودند وادار می‌کند که دوستی مردمان کشورهای ما تدریجاً قوی‌تر می‌گردد. باور دارم که تجربه بای خادم دولتی شما منبع نیز برای حفظ یگانگی و رضایت در جامعه تاجیکستان تقویت امنیت در کشور خدمت خواهد کرد. از صمیم قلب برای شما امامعلی رحمان محترم صحتی کامل، نیرو و الهام بی انتها تمنا می‌نمایم. بگذار بخت در همه کار و افکار یارتان باشد و آرزوهای شیرینتان عملی گردم. دستگیری و محبت نزدیکان برایتان سعادت و امیدهای روشن اهدا نمایند. لطفاً احترام صمیمی مرا قبول فرمایید. در تبریکات و تهنیت رئیس حکومت فدراسیای روسیه میخائیل میشوستین چنین آمده است: محترم امامعلی رحمان، با مناسبت زادروزتان از نام حکومت فدراسیای روسیه و شخصا از نام خودم تبریکات صمیمی و قلبی خود را به شما میرسانم. کامیابی ها در تحکیم دولتداری تاجیکستان صاحب استقلال، رشد اقتصاد و ساحه‌های اجتماعی، بلند بودن آبروی تاجیکستان در منطقه آسیای مرکزی با نام شما رابطه ناگسستنی دارند. میخواستم سهم نظرات شخصی شما را در تقویت مناسبت‌های دوستی، شریکی و اتفاقچیگی که فدراسیای روسیه را با جمهوری تاجیکستان می‌پیوندد تاکید نمایم. با شرافت توجه دائمی شما رابطه‌های متقابل تجارتی و اقتصادی و علمی و تکنیکی‌مان توسعه یافته، لایحه‌های مشترک در ساحه‌های انرژتیک، صنعت، زیرساختارهای نقلیاتی، علم، معارف، فرهنگ و دیگر ساحه‌ها مورد تطبیق قرار دارند. باور دارم که افزایش منبع‌های همکاری عملی، رشد رابطه‌های بین منطقوی و تماس‌های تجارتی کاملا جوابگوی منفعت‌های فدراسیای روسیه و جمهوری تاجیکستان می‌باشند. با شما محترم امامعلی رحمان از صمیم قلب سلامتی بردوام، رفاه و در فعالیت پرمسئولیت دولتیتان موفقیت‌ها آرزومندم. در برقه شادباشی معاون رئیس شورای امنیت فدراسیای روسیه دیمیتری مدویدوف آمده است: محترم امامعلی رحمان، تبریکات صمیمی مرا به مناسبت زادروزتان قبول فرمایید. خدمت شما به نفع کشور و مردم گروی رشد روزافزون جمهوری تاجیکستان و تحکیم آبروی اعتبار بین‌المللی آن می باشد. توجه دائمی که شما به توسعه مناسبت‌های روسیه و تاجیکستان ظاهر می‌نماید به کشورهای ما جهت همکاری موفقانه در ساحه‌های امنیت، تجارت و اقتصاد و فرهنگ و اجتماعیات، هم در اساس دوجانبه و هم در قالب‌های بسیار جانبه اتحاد دولت‌های مستقل، سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی و سازمان همکاری شانگهای مساعدت می‌نماید. با شما امامعلی رحمان محترم سلامتی بردوام، نیکواحوالی و در کار مسئولیتناک دولتیتان دستاوردهای نو به نو آرزو می‌نمایم. بهترین خوشی‌ها
насибатон бод. воридшавии номаҳои табрикотӣ ба унвони пешвои миллат идома дорад. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар як қатор шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ҷиҳати иштирок дар тантанаҳои ҷашнӣ ба ифтихори солгарди 30-уми истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳри Кӯлоб ташриф оварданд. Дар Фурудгоҳи байналмилалӣ Кӯлоб Сарвари хиратпеша ва ояндасоз пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро роҳбарияти вилояти Хатлон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ва шумори зиёди сокинони шарафманди ин шаҳри бостонӣ бо шаҳомати хоса истиқбол гирифтанд. субҳи рӯзи 5 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи боздиди корӣ аз гурӯҳи шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон ҷиҳати иштирок дар тантанаҳои ҷашнӣ ба ифтихори солгарди 30-уми истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳри Кӯлоб ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Кӯлоб Сарвари раиятпарвару созанда ва роҳбари хиратсолори тоҷикон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро роҳбарияти вилояти Хатлон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ва бештар аз 1600 нафар сокини шарафманди ин шаҳри бостонӣ ва ҳунармандони Кӯлобшаҳр бо шаҳомати воло ва оростани барномаи муҳташами фарҳангӣ истиқбол гирифтанд. пешвои азизи ҳардида марҳабо ҳамчун нур бардида аз қудуми шумо ки пурнур аст сад дилу ҷон шукуфта масрур аст. нур аз чеҳраи шумо борад, бахтро халқ бо шумо дорад. халқи Кӯлоб дар канори шумост, ғолиби авҷи эътибори шумост. ҳамчу хуршед чеҳрахандонед, беҳтарин шахси тоҷикистонед. ваҳчи рӯзи саид ин рӯз аст, ҷамъсози сеид ин рӯз аст. пешвои муаззами миллат ҳамдилу ҷону ҳамдами миллат. ваҳчи рӯзи саид ин рӯз аст, ҷамъсози сеид ин рӯз аст. рӯзи иди забону истиқлол, рӯзи авҷи саодату иқбол. ваҳчи рӯзи саид ин рӯз аст, ҷамъсози сеид ин рӯз аст. хуш омадед пешвои муаззами миллат.
رو به پرواز بیا آواره نشو دلیر ممتاز بیا از جانبی میهنم به ابراز بیا بالو پری خسته رو بی پرداز بیا بالو پری خسته رو بی پرداز بیا رو به پرواز بیا دلیر ممتاز بیا رو به پرواز بیا دلیر ممتاز بیا هم سرافراز بیا هم جهان ساز بیا هم سرافراز بیا هم جهان ساز بیا ساز بیا هم سرافراز بیا هم جهان ساز بیا دوستان هموطنان مژدکی سرور آمده سوی کولاب سوی خلقی دلاور آمد جانبی ملک کهن جانبی گلهای چکنه حامی صلح و صفا خلقی مظفر آمد حامی صلح و صفا خلقی مظفر آمده شکرانه کنیم شکرانه کنیم داریم بلد پیر و جوان نامی وطن شکرانه کنیم بالید قدم زنیم در باغ و چمن شکرانه کنیم تا هست جهان است نفس هست حیات شکرانه کنیم سیبت بط تاج و تخت جان میلتی من شکرانه کنیم شکرانه ای آبادی شکرانه ای آزادی شکرانه ای این میلت شکرانه ای این دولت شکرانه کنیم شکرانه کنیم با نام توی وطن قسم یاد کنیم شکرانه کنیم هر گوشه ای مرزی وطن آباد کنیم شکرانه کنیم ما پیروی پیشوای میلت باشیم شکرانه کنیم شکرانه از این دولتی آزاد کنیم شکرانه کنیم شکرانه ای آزادی شکرانه ای آبادی شکرانه ای این میلت شکرانه ای این دولت ببال ای دل بخند ای لب که اینجا پیشوا آمد ز خورشید رخش بر دیده ها نور و ضیا آمد صفا آورد و لطف و مهربانی را دوچندان کرد و وقتی
دادی ما خدا را شکر چون دادی خدا آمد. یک جان تشکر برای پیشوازگیری صمیمیتان. یک جان تشکر از زمین تا آسمان. من میردارم. خوشبخت باشید. خوشبخت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. امروز در دوره بازدید کوری از شهر کولوب اساسگزاری سلҳу وаҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо нишони эҳтирому коршиносӣ ва арҷгузорӣ ба орифону фарзандони баруманди халқи тоҷик оромгоҳи олим ва файласуфи шарқ мир Саид Алии Ҳамадониро зиёрат карда барои бақои давлату миллат, осудагии мардуми кишвар, ободии ватан ва пойдории сулҳу суботи сарзамин дуову фотиҳаи нек намуданд. Бояд гуфт ки бо дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мақбараи ин шахсияти шинохтаи олами علم و معرفت که در کشورهای جهان پیروان و اعتقادمندان زیاد دارد تعمیر و تجدید شده و مکان زیارت و تماشای ساکنان و مهمانان خارجی تبدیل یافته است. محض اعتراف مرتبه برابری و برادری بشریت، احسان و مروت، نقش علم و معارف و معرفتناکی اهالی، ترغیب فرهنگ صلح و تحملگرایی، اینچنین خدمت این عالم برجسته در رشد زبان تاجیکی او را مشهور جهان کرده بود. ضمن شناسایی با وضع آرامگاه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با کارمندان آثارخانه شهر کولوب برای در سطح ضروری استقبال گرفتن مهمانان و سیاحان خارجی دستور هدایت‌ها دادند. امروز در ادامه سفر کوری در شهر کولوب اساسگزاری سلҳу وаҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои дастаи таъйиноти махсуси вазорати корҳои дохилиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ضمن شناسایی اطلاع داده شد که انشاءات با نظرداشت طلبات کاری مقامات مذکور بنیاد گردیده از 3 آشیانه عبارت میباشد. بنا در دارای حجره‌های برهوای کاری، نقطه‌های علاهیده علاقه، انبارهای نگهداری مواد و لازمات مخصوص میباشد. داخل بنای دسته تعیینات مخصوص با صفت بلند بنیاد گردیده در 2 آشیانه آن خوابگاه برای گروه‌های زود عمل بنیاد یافته است. خوابگاه با کت‌های خوابی براحت، میز و کرسی و جوان مجهز بوده برای استراحت کارمندان امکانیت مساعد فراهم آورده شده است. همچنین در حدود انشاءات تالاری ورزشی جایگیری می‌باشد که با تمام اسباب‌های ضروری مجهز بوده برای کارمندان شرایط خوبی آب و تاب بدن مهیا کرده شده است. همزمان بنای دسته تعیینات مخصوص در شهر کولوب با آشخانه زمانوی تامین می‌باشد. انشاءات مذکور در ادامه تدبیرهای حکومت جمهوری تاجیکستان جهت بهسازی شرایط خدمتی کارمندان مقامات قدرتی بنیاد یافته است. روند بنیاد بنا و فراهمسازی شرایط در سراسر مملکت با دستگیری و توجهی به وسایل سرور دولت محترم امامعلی رحمان با مرام ادامه داشته در این زمینه ساختارهای حفظی حقوق منطقه با شرایط خوب تامین می‌باشند. ساختمان بنای دسته تعیینات مخصوص وزارت کارهای داخلی در شهر کولوب در ظرف 1 سال انجام یافته. گرد و اطراف بنا با گل‌های آرایشی و درختان سایه افکن آرا داده شده است. ضمن بازدید و شناسایی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با امکانات و شرایط فراهم آورده شده بهای بلند داده مسئولین را وظیفه‌دار نمودند که با آب و تاب جسمانی، حیات شخصی و تمرین‌های پیوسته دسته توجه خاص ظاهر نمایند.
امروز در ادامه سفر کاری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در محله بوربد شهر کۆлоб مرکز سبدا و خدمترسانی شکرانه را مورد بهره برداری قرار دادند. انشاءات مذکور در دایره نقشه چوبینی ها بخشیده به استقبال شایسته جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب عائله اسماعیلزاده ها بنیاد گردید. بنا با طرح زمانوی در 4 آشیانه ساخته شده است. در تخانه بنا حمام زمانوی برای مردان و زنان در علاهیدگی با تمام شرایط بنیاد گردیده است. به خاطر صرفه‌کاری نیروی برق دستاندرکاران گرمیدهی را طریق انگشت به راه مانده جهت حفظ هوای اتمسفر تدبیر اندیشی کردند. در آشیانه یکم نقطه فروش مواد روزگار و اسباب‌های معیشی جایگیر شده است. در آشیانه دوم دسته‌های ضروری لباسپوشی فروخته می‌شود که صفت بلند داشته احتیاجات ساکنان را برآورده می‌سازد. در آشیانه سوم بنا کارگاه دوزندگی با 30 دستگاه زمانوی دوزندگی و پرکنی و دیگر تجهیزات ضروری تأسیس داده شده است. در این مرکز اساساً زنها به کار جلب شدند. در آشیانه چهارم بنا مهمانخانه با 6 حجره با تمام شرایط ضروری بنیاد شده است و برای قبول 12 نفر در یک وقت آماده کار میباشد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با تشبث صاحبکاران بهای بلند داده جهت انجام دادن خدمترسانی‌های دسترس به اهالی و بلند برداشتن سطح خدمات معیشی نسبت به ساکنان شهر دستور و هدایت‌ها دادند. امروز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با بریدن لنتای رمزی راه اتومبیلگرد کۆلоб شمس‌الدین شاهین را افتتاح کردند. این قطعه راه دارای اهمیت جمهوری و بین‌المللی بوده. پایتخت کشور را با شهر کۆلоб، ناحیه‌های مومن‌آباد و شمس‌الدین شاهین وصل می‌کند و یکی از دروازه‌های اساسی برای پیوست نمودن جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین توسط ولایت مختار کوهستانی بدخشان می‌باشد. قطعه راه ماشینگرد کۆلоб شمس‌الدین شاهین در ادامه راه ماشینگرد کۆلоб قلعه خم در اساس هدایت‌های سازنده پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد برآوردن کشور از بنبست کمیونیکاسیونی بنیاد گردیده در دوره تطبیق مرحله نوبتی لایحه‌ای نافذ شد. درازی عمومی راه مذکور 32 کیلومتر را در بر میگیرد. برای تامین بخطری راه باشد ساختمان دیوارهای محافظتی، بنیاد پیاده‌روها، روشنمایی منطقه‌های اهالی‌نشین، ساختمان کنار سنگ‌ها جوابگو به استانداردهای پذیرفته شده جهانی عمل کرده شد. در رفت کارهای ساختمانی 490 کارگر از جمله 400 کارمند محلی با جلب 76 تکنیک مخصوص تدبیرهای راهسازی را به پایان رسانیدند. حکومت مملکت جهت بلند برداشتن صفت خدمترسانی‌های نقلیاتی و از بنبست کمیونیکاسیونی پرراه رها نمودن و با کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان در سالهای من بعد 1500 کیلومتر راه ماشینگرد سطحی بین‌المللی بنیاد می‌نماید. مجموعه در ساحه نقلیات زیاده از 60 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ عمومی بیش از 22.5 میلیارد سومانی تطبیق شده است. این تدبیر برای حرکت به ممانعت نقلیات در تمام فصل سال، انتقال سروقتی مال و محصولات و سفر بی‌خطر شهروندان مساعدت می‌کند. امروز در محله چمنزور شهر کۆلоб اساسگذاری صلح و وحدت ملی پشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با فعالیت مؤسسه تأسیسات میانه عمومی رقم 46 آغازی رسمی بخشیدند. تعلیمگاه در 2 بس برای 600 خواننده پیش بینی گردیده با در نظر داشت طلبات معاصر بنیاد یافته است و آن از صنفخانه‌های برهوا و زمانوی عبارت می‌باشد. از جمله برای تعلیم و تربیت طالب علمان لابراتوری‌های فنی، صنفخانه‌های علاهیده شیمی، بیولوژی و فیزیک تشکیل گردیده است. به خاطر آموزش کسب و هنر در مؤسسه مذکور صنفخانه‌های علاهیده تعلیمی مهنت پسرانه و دخترانه تشکیل یافته با تمام ایونت‌های ضروری مجهز گردانده شده است. ضمن بازدید به راهبر دولت اطلاع دادند که بنیاد مؤسسه مذکور مشکلات اهالی محل چمنزور را در سمت نداشتن تعلیمگاه حل نمود، زیرا تا این دم خوانندگان راه دور و دراز را طی نموده برای درس آموختن به مرکز شهر کۆلоб می‌رفتند. مؤسسه تأسیسات میانه عمومی رقم 46 در دوره دستور سپارش‌های رئیس معظم حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از جانب تشکیلات ابتدایی حزب جمعیت دارای مسئولیت محدود دلیر بنیاد گردیده است. مؤسسه تعلیمی از 2 شونه عبارت بوده، دارای 10 صنفخانه و دیگر حجره‌های یاری رسان میباشد و در داخل آن همچنین آشخانه با امکانیت‌های معاصر و تالار ورزشی جای داده شده است. برای فراگیری طالب علمان به کتابخانه در داخل انشاءات کتابخانه زمانوی جای داده شده است که در آن کتاب‌های فنی و بدیعی دسترس میباشد. ضمن بازی سرور دولت محترم امامعلی رحمان وظیفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده، چنین اقدام‌های بنیادکارانه را باعث تحسین و دستگیری ارزیابی نمودند. همچنین به خوانندگان توصیه دادند که امکانات فراهم آورده شده را ثمره‌ناک استفاده برده علم‌های زمانوی را همه‌جانبه از خود نمایند تا در آینده متخصص توحید تجربه گردند.
дар маҳаллаи 15 шаҳри Кӯлоб асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои истиқоматии ноҳошунаро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода. Бинои мазкур барои хизматчиёни давлатӣ пешбинӣ гардида бо маблағгузории ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби маркази ҳамоҳангсозии лоиҳаҳо оид ба таҷдид ва рушди иншооти инфраструктури иҷтимоӣ бунёд гардидааст. Лоиҳаи иншоотро ҷамъияти саҳумии шакли кушодаи шаҳрофар таҳия намудааст. Иншооти ноҳошунаи истиқоматӣ дорои 36 ҳуҷра буда аз хонаҳои 2 ва 3 ҳуҷрадор иборат мебошад. аз ҷумла 8 манзил дорои 2 ва 18 хонаи дигар дорои 3 ҳуҷра мебошад. дар маҷмӯъ масоҳати умумии ҳуҷраҳо 3000 метри мураббаъро ташкил медиҳад. бо дастури роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми хонаҳои истиқоматӣ бо ҷиҳози рӯзгор аз қабили яхдон, телевизор, қолин ва дигар лавозимот таъмин буда барои онҳое ки соҳиби хона гардиданд тамоми имконоти зарурӣ фароҳам оварда шудааст. тамоми ҳуҷраҳо бо оби гарму хунук таъмин буда ҳамчунин иншоот бо хати мустақили гармидиҳӣ таъмин мебошад. бинои истиқоматӣ дар шаҳри Кӯлоб дар доираи тантанаҳои 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта туҳфаи арзандаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизматчиёни давлатӣ маҳсуб меёбад, зеро ба ин васила мушкилоти бо 36 оилаи дигар ҳал гардид. зимни бозӣ хизматчиёни давлатӣ ба сарвари ғамхору меҳрибонии худ барои таваҷҷӯҳи доимиашон нисбат ба ҳаёту зиндагии онҳо изҳори миннатдорӣ карда иброз доштанд ки ин ташаббус масъулияти онҳоро дар самти иҷрои вазифаҳояшон боз ҳам зиёд менамояд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нафаронеро ки соҳиби манзилҳои истиқоматӣ гаштанд таҳният гуфта онҳоро ба хизмати софдилона ва тарбияи дурусти фарзандон ҳидоят карданд. дар маҳаллаи чармгарони поёни шаҳри Кӯлоб асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди парки насоҷии шаҳри Кӯлобро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода бо сифати маҳсулоти корхонаи насоҷӣ ва имкониятҳои кории он шинос шуданд. корхонаи нав дар як сол то 34 миллион ҷуфт ҷуроб истеҳсол намуда ҳамчун маҳсулоти рақобатпазир ба хориҷи кишвар низ содирот карда мешавад. айни замон ҷуробҳои истеҳсол намудаи парки насоҷии шаҳри Кӯлоб ҳамчун маҳсулоти ба содирот нигаронида шуда ба Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Қазоқистон ба фурӯш бароварда мешавад. طبق دستور ҳидоятҳои пешвои миллат дар муҳлатҳои наздик боз 5 корхонаи истеҳсоли ҷуроб дар минтақаҳои гуногуни кишвар бунёд мегардад. корхонаи мазкур дар доираи дастури супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо саҳми ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳибкорони ватанӣ Илҳом Мирзоев ва Акбар Асадулло бунёд гардида ин иқдом барои коркарди пурраи ашёи хоми маҳаллӣ ва тавлиди маҳсулоти ниҳоӣ мусоидат хоҳад гard. дар корхонаи нафтасид 430 сокини маҳаллӣ ки асосан бонувон мебошанд соҳиби ҷои кори доимӣ ва маоши хуб гардида ҳамаи онҳо аз курсҳои омӯзишӣ гузаштаанд. зимни бозӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи масъулинро ба риояи талаботҳои байналмилалӣ ҳангоми истеҳсолот ва густариши бозори фурӯш аз хориҷи кишвар ҷалб намуда дар ин самт ба онҳо дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо зерсохторҳои он дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обии пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ҳаштумин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштини зиёдо барои дарёфти ҷоми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 идома дорад. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Раҳматшоҳ ёбед. аз 3 то 5 октябри соли равон дар қасри навтаъсиси теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обии пойтахти ватанамон шаҳри зебои Душанбе мусобиқаи анъанавии байналмилалӣ оид ба гӯштини тарзи дзюдо барои дарёфти ҷоми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 оғоз гардид. дар маросими бошкӯҳи ифтитоҳи мусобиқа Дилшод Назаров чемпиони бозиҳои олимпӣ дар шаҳри Рио де Жанейро Бразилия муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва масъулини Федератсияи дзюдои мамлакат меҳмононро хайрамақдам гуфта ба ин чорабинӣ ҳусни иftитоҳ бахшида аз дастовардҳои варзишгарони кишвар дар соҳаҳои истиқлолият маълумот дода варзишро воситаи беҳбудии саломатӣ маърифкунандаи давлати миллат дар арсаи байналмилалӣ ва беҳтарин воситаи ба ҳам овардани миллатҳои сайёра арзёбӣ карданд. рӯзи якшанбе 3 октябр дар қасри теннис ва маҷмӯаи обии шаҳри Душанбе бо рақобатҳои 49 гӯштингирон дар вазни 66 кило шурӯъ шуд. дар рӯзи аввали мусобиқа рақобатҳо дар вазни то 66 кило сурат гирифт ва бо пирӯзии Дилшодбек Гулдошев аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон хотима ёфт. ӯ дар даври муқаддамотӣ бар 3 паҳлавони тоҷик Худойбахш Сулаймонов, Саидбек Ҷурабоев ва Масъуди Аҳмадзод ғолиб омад ва ба даври чоракниҳоӣ роҳ пайдо кард. дар чорякфинал варзишгари дигари тоҷик
Фарух Халимовро шикаст дод. Юлдош дар давр нимониҳоӣ бар ҳамватанаш Муриддин Тилоев ғалаба карда ва финал роҳ ёфт. Паҳлавони ӯзбек дар хувозмои ҳалкунанда бар Фирӯз Мелибойзода гӯштингири тоҷик дар дақиқаи дуюм пирӯз шуд ва ғолиби мусобиқа дар вазни то 66 кило гардид. Фирӯз Мелибойзода бошад дар даври аввал бар Комил Акбаров, дар даври якҳашфинал Ёқубҷон Боқиев ва Додов ва барои баромадан ба финал Раҳимҷон Супоновро аз Ӯзбекистон шикаст дода ба финал баромад. ӯ дар сабқати финалӣ аз ғолиби бисёр мусобиқаҳои байналмилалӣ Дилшодбек Юлдошев аз ҷумҳурии Ӯзбекистон мағлуб шуда сазовори медали нуқра шуданд. ду медали биринҷӣ насиби намояндагони Тоҷикистон Орифҷон Додов ва Абубакр Боқиев шуд. Дар сабқати салобахш барои мақоми севум Орифҷон Додов бар Муҳиддин Тиллоев ғолиби бисёр мусобиқаҳои байналмилалӣ аз ҷумҳурии Ӯзбекистон зафар ёфт. Абубакр Боқиев аз Тоҷикистон бо шикаст додани Ҳалими Фаррух нишонаи дуюми биринҷӣ шарафёб гардид. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоъотии ахбор хотима меёбад. Хайр то нашрҳои баъдӣ.